hariya mu gihugu cyabo cyangwa bakijijwe n'abacu hano arabibona gute. I want you to compare the girls in Nigeria and girls here in Rwanda that you have seen though few days, but if you compare the born again girls in your nation and our born again girls here, how can you compare? What have you seen, the dressing, the praising or worshiping style of ours compared to yours? We want to hear. So I would love to say, first of all, like in my country, we are deep worshippers. Aravuga ati mu gihugu cyacu twebwe iyo turamya Imana turinjira. But one thing I noticed about Rwandans when they are worshiping is they are expressive. Aravuga ati ariko icyo nabonye ku banyarwanda turaramya bararamya yego ariko ukabona nkaho ntabwo bagiye bimbitse nkuko iwabo bimbika. I was mesmerized when I saw them dancing while they were worshiping. Yavuze ati jewe natangajwe nuko mbona igihe cyo kuramya ahubwo bo babyina. Twongeye kubasuhuza rero bakunzi bacu, Yesu ashimwe, Kristo yazakuzwe, muraho amahoro. Twari tubakumbuye cyangwa twadukumburanye, hari hashize iminsi nyawo mutambona, ariko uyu munsi n'undi munsi Imana yatugeneye kugira ngo twongeye kunezerwa, turabishimira Imana. Rero imbere ya kamera murabona ko uyu munsi ntaje jyenyine, nazanye n'undi mushyitsi. Jewe ndibaza ko mumenyereye, nitwa Umuganwa Jolly, nitwa mu Maganza, nitwa Auntie Jay, iryo wahitamo ryose iryo wanyita nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi de ntabwo naje jyenyine, mbafitiye umukobwa hano imbere yanjye, muri bwumve hari byinshi agiye kutuganiriza, muri bumenyi wari we. We welcome you, Sisi. Thank you. You're most welcome. Thank you. I can see you are happy girl. Very happy. What makes you happy now? Because this is actually my first trip out of my country, so it means a lot to me. Oh. Ndabubwire nti ndabona bineza neza ari byinshi n'iki kiguteye bineza neza ati jewe n'ishuro ya kane sohotse mu gihugu cyanjye atari ubwo urabyumva nyine nanjye ngomba kunezerwa. Yeah, so we would like to know you, your names, where you're coming from and what you do in your normal life. Yeah, you're most welcome. Thank you. Well, my name is Stella Johnson. I'm a YouTuber. I'm a student studying geology in the country Nigeria. And I'm so happy and privileged to be able to be here in Kigali, Rwanda. Aravuze rero amazina ye, your name again? Stella Johnson. Stella, yitwa Stella Johnson, akaba ari uwo muri Nigeria, mu gihugu cya Nigeria, akaba ari umunyeshuri kuri university, akaba nanone ari YouTuber. Kwanga nuko mumubona imbere yanyu ni umu YouTuber. Buri afite byinshi byaje sangiza abiwabo kandi bibakora ku mutima. Yes, so why did you? Your YouTube is focused on what? Well, my YouTube is focused on lifestyle and entertainment. I love to document my life and every fun stuff that happens. I love to document everything. I love recording. I love just, that's a good way for me to express myself in front of the camera. So that's why I do YouTube. Aravuga ati YouTube yanjye rero nta kindi ikora. Inezeza abantu gusa, nkunda kugenda nkora documentary cyangwa se ibintu byose byo nkora mu buzima busanzwe je nkunda kugira ngo bibe biri hariya kuko harabo bifasha bikabanezeza. Rero we nicyo akora hariya. So you said how many times have you been here in Rwanda? This is actually my first time. And what was your first impression? Oh my goodness, like amazing. The people here are so lovely, so passionate. I love how kind they are. I love how sweet they are. I love it when a human being respects another human being, that means a lot to me. So that's one thing I find so unique about Rwandans. They have respect. It's your first time to be here? Yes. Oh, ndabaje nise n'ishuro ya kangahe uje mu Rwanda? Arambwira ati n'ishuro yanjye ya mbere nise wabonye iki niki cyagukuruye cyanejeje amarangamutima. Arambwira ati giye cyanejeje cyane. Abanyarwanda ni abantu beza, ni abantu bishimira umuntu ukabona ko bamwishimiye, ni abantu b'umunezero, ni abantu ubona bubashye bubahanye. Ati nkunda uburyo umuntu afata umuntu mugenzi we byanguye neza cyane. Rero murumva ko ari ikintu cyo kwishimira kandi tukagikomeraho. Icyo ni ikintu gihesha umuntu agaciro, ni ikintu cyo rero dukwiye gukomeraho cyane. Yes, if it is your first time here, I know that you have
You have gone around, have you? You haven't. No, I You haven't. But you have a hotel where you're sleeping, you have what you're eating there. So compare your nation and our nation and let's see. Okay, the only thing that I can say about Rwandans is their food is quite different. And since it's my first time being out of my country, I have to try to get used to those kind of food. So honestly, I don't really like the food that much. Yeah, because this is not your taste. You're not used to that taste. Yes, exactly. But the way they prepare and everything. Oh you love yeah, it? the prepare food so neatly, but it's just not up to my taste. You're not used to. Ndambaye ni ari ubwo bwa mbere se hoteli yarimo. How does the hotel treat you? Which hotel are you and how does it treat you? Okay, so I'm in Century Hotel, and I can't even say how sweet and nice like the hotel is. I love the hotel because you're in a hotel, but you don't even know it's a hotel. It's like a home, like literally. It's like a home because I'm very comfortable at home, and I like when I go to somewhere else, I'll be comfortable. So the hotel is quite comfortable. So I'm in love. I'm in love. Like I'll recommend it 10 times. I'll come here again. I would love to stay here. Anytime I'm in Rwanda, this is the right place for me. Abakorera ati Centric Hotel ngayamufashe neza cyane ati je nkunda kuba ndahantu nkumva nguwe neza ati ndi mu rugo mba nguwe neza ati rero ni hotel narahageze ngubwa neza bafite abantu beza bateka neza atari ko nyine ntabwo ibyo kurya byo bimeze nk'ibyo wacu atari ku buryo bategura yarabishimye cyane ukuri amahoteli yacu abayobozi bayo mbese mubyumvireho rwose dukomereza aho ngaho niba umwana muto avuga ati je nanejejwe n'uburyo bafata abantu nezezwa n'uburyo batunganya mirire yaho duva ari ikintu cyo kwishimira kandi dukwiye kugikomeraho kugira ngo nejo bundi nundi wayabwiye ngo azaze mu by'ukuri koko azaza asanga ibyo yavuze ariko bimeze kandi ntibizabe Centric Hotel gusa ahubwo bibe n'andi mahoteli ahantu hose twakira abashyitsi bajye biyumva nk'abari mu rugo. Ndashaka kugira ngo mubaze kuko uyu ni umwana w'umukozi w'Imana ndashaka kugira ngo mubaze ese we arebye abakobwa b'abakozi b'Imana hariya mu gihugu cyabo cyangwa bakijijwe n'abacu hano arabibona gute. I want you to compare the girls in Nigeria and girls here in Rwanda that you have seen though few days, but if you compare the born again girls in your nation and our born again girls here, how can you compare? What have you seen? The dressing, the praising or worshiping style of ours compared to yours? Okay. We want to hear. So I would love to say, first of all, like in my country, we are deep worshippers. Aravuga ati mu gihugu cyacu twebwe iyo turamya Imana turinjira. But one thing I notice about Rwandans when they are worshiping is they are expressive. Aravuga ati ariko icyo nabonye ku Banyarwanda turaramya bararamya yego ariko ukabona nkaho ntabwo bagiye bimbitse nkuko iwabo bimbika. I was mesmerized when I saw them dancing while they were worshiping. Yavuze ati jewe natangajwe nuko mbona igihe cyo kuramya ahubwo bo babyina. I'm like, I love this. I love this because I'm a dancer, so I love seeing people dance. So you love when they are worshiping? Yes, and they are dancing. I love seeing that. Okay. Now I thought maybe you're saying that when you're worshiping in your nation, you go deeper, and it's like you don't dance and you give no, it they time. don't. They just they are more spiritual. They are more like rigid. So how do you differentiate the difference between worship and praise? Because for us, when we are praising, that's when you are dancing for the Lord, you know. Yeah. And when it is time for praise, for worship, you have to be deep. Yeah, they are also deep, but I'm saying though that Rwandans are more expressive though. Oh, okay. Waravuga ati cyo nababonye abanyarwanda iyo baramya niyo bahimbaza nyine cya kintu cyo barimo bahita bakigaragaza koko ko ari cyo barimo bakora. Ati rege uko nkunda kubyina byaranshimisha uburyo bwo babyina nanjye nkumva koko birantwaye. I mean that's all. Yeah. So the dress, the way we dress. I mean, okay, I would love to say Nigerians, I'm going to give it to us. We dress much more better than the Rwandans. Oh. Yeah, we love fashion, so we dress nicely. Okay, for you care much about the dress. we love our dressing. Style. Yeah. Okay, baravuga twebwe iwacu ni ibintu byo duhu agaciro tukajya kudodesha tujyana n'ibintu nyine bigezweho dukunda fashions cyangwa styles.
rero ni ukuvuga ngo twebwe yasanze turiyambarira nyine gutya ukubita warenze ukajya guterana ntabwo ibyo ari byo duha agaciro cyane ngo wambaye ute ngo kugira ngo ubone kujya hariya duha agaciro cyane ibiri ku mitima yacu so ngira ngo twamushimira noneho tukareba ibindi byaza nyuma nzi neza ko ibyiza biri imbere. So we thank you so much for being with us. This is Rwanda, as you said. It is a beautiful nation, as you said, and we love visitors. So when you get back home, please tell others about our nation. Of course, like I'm well honored and privileged to be able to be here, and I would recommend this country 10 times more. This is the right place to be in if you want to see stuff, if you want to calm yourself, if you want peace. Come here. Come to Rwanda. Wow, thank you so much, Sister Stella. Aravuze ati rwose ni wacu ningera ndabivuga ushaka amahoro, ushaka kuruhuka, ushaka kugubwa neza. Nanjye zagenda mbwira abantu bose ku iki gihugu ari igihugu cy'amahoro cyo kuruhukiramo kumva uguwe neza. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, mwakoze kuduha umwanya wanyu. Uyu munsi ni umunsi wanabahitiyemo kubazanira umwana w'umukobwa ukiri muto kugira ngo agire icyo ababwira kimuri ku mutima, kangira ngo mwacyumvise ni umushyitsi ariko anejejwe cyane no kuba ari muri iki gihugu. So thank you so much and God bless you. Come again and again and again. Sure. Thank you so much. Can we have a hug? Thank you so much, darling. Yeah, thank you so much.